Turabasuhuje abakomeje kudukurikirana. Uyu ni umwanya w'amakuru y'urucaracara hirya no hino tugiye kubagezaho. Amakuru yacu kandi tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku muhanda Rwindi-Kanyabayonga umutwe wa M23 uhanganye bikomeye na FARDC. FARDC na M23 bakomereje urugamba ku muhanda wa Rwindi-Kanyabayonga. Imirwano yakomeje kuri uyu wa gatatu tariki ya 3 Mata 2024 hagati y'ingabo za Kongo zishyigikiwe na Wazalendo n'inyeshyamba za M23 zikomeje gufata uduce twishi. Iyi mirwano ikomeye yakomereje ku muhanda wa Rwindi-Kanyabayonga. Muri ako gace hari guturika ibisasu by'intwaro ziremereye n'izoroheje. Bibaye mu gihe ku wa kabiri Minisitiri w'Intebe mushya wa Kongo Judith Turuka yagize ati abanzi bacu bagomba kumenya ko amaherezo tuzatsinda. Amakuru aravuga ko M23 yafashe abasirikare 6 bo muri Afurika y'Epfo ku rugamba ahitwa Gasengesi. Aba basirikare boherejwe na SADC muri operasiyo yo kurwanya M23 yitwa Samders, ariko amakuru aravuga ko batamerewe neza ku rugamba. Umutwe wa M23 bivuga ko uri mu biganiro na SANDF kugira ngo irekure abasirikare cyane ko ibabitse nk'ifungwa. Dukomereze amakuru yacu mu Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ari mu kurarinda yanyomoje ibyavuzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko leta y'u Rwanda igira FDLR urwitwazo. U Rwanda rwasubije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irushinja gushaka urwitwazo kuri FDLR. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko iteye impungenge no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukingira ikibaba FDLR, ivuga ko u Rwanda rukomeje kugira urwitwazo uyu mutwe nyamara utakibaho. Ni ibikubiye mu butumwa umuvugizi wungirije wa guverinoma ari mu kurarinda yanditse ku rukuta rwe rwa X, aho yagaragaje ko ibyo Kinshasa ivuga biri mu rwego rwo kuyobya uburari. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko ruteye impungenge n'umutwe wa FDLR ugambiriye kurungabanyiriza umutekano. Impungenge ziriyongera nyuma y'uko guverinoma ya Kongo itangiye gukorana n'uyu mutwe basanzwe bafatanya kurwanya M23. Kinshasa ku rundi ruhande igaragaza FDLR nk'umutwe utagitesha ikibazo ku Rwanda. Biheruka gushimangirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wayo Christophe Rutundura uheruka kubwira France 24 ko ibyo u Rwanda ruvuga kuri FDLR ari urwitwazo. Mukurarinde yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagamije kuyobya uburari ku bibazo nyamukuru bishingiye ku kuba FDLR iri hariya igakwirakwiza imvugo z'urwango, ngengabitekerezo ya jenoside n'ubwicanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukurarinde yakomeje agaragaza ko nubwo Rutundura avuga atyo, hari raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye mu bihe binyuranye zagaragaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zitera inkunga FDLR, zikayiha intwaro bakanafatanya ku rugamba. Yashimangiye ko biteye impungenge kubona abayobozi ba Kongo bakomeje gutsimbarara ku bidafite ishingiro. Agaragaza ko impamvu bakomeje kubitsimbararaho ari uko bashaka gukomeza guhisha ugutsindwa kwabo mu kurindira abaturage umutekano. Ku bwa guverinoma y'u Rwanda biteye impungenge kumenya ko abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gutsimbarara mu mvugo zabo zikomeje zidafite ishingiro cyangwa ibikorwa bifatika, bagamije gukomeza guhishira gutsindwa kwabo nk'abayobozi ba politiki badashoboye guharanira umutekano w'abaturage. Yagaragaje ko guverinoma y'u Rwanda ishyigikiye amasezerano n'inzira z'amahoro ya Nairobi na Rwanda, asaba ko imvururu zo mu burasirazuba bwa Kongo zakemurwa mu mahoro. Kinshasa iravuga ko u Rwanda rukomeje kwitwaza FDLR mu gihe mu minsi ishize igisirikare cy'iki gihugu cyari kihanangirije abasirikare bacyo bagisaba kureka gukorana n'uyu mutwe. Byari nyuma yo kotswa igitutu n'ibihugu by'ibihangange birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dukomeje muri Kongo, umujenerali wo mu Kongomani arashinjwa kwiba amafaranga yari yatumwe kugura imbunda muri Afurika y'Epfo. Umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ufite ipeti rya generali arashinjwa ubujura. Generali Ngoyi Timothy Makwamba ashinzwe ibya gisirikare defense attache muri ambasade ya Kongo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Yagaragayeho ubujura bukaze. Amakuru y'ubujura bwa Brigadier General Ngoyi Timothy Makwamba yashyizwe hanze n'umuvugizi wa gisirikare cya Afurika y'Epfo Ramuka Mahanjana, wavuze ko Brigadier General Ngoyi Timothy Makwamba yari yarahawe inshingano zo kugurira FARDC imbunda mu ruganda rwitwa DNR rwo muri Afurika y'Epfo. Isoko rifite agaciro ka miliyoni 40 cy'amarandi. Gusa ibi byaje gupfuba nyuma y'uko uruganda rwa DNR rwananiwe gutanga imbunda rwari rwaremereye Kongo Kinshasa. Ubwo iri soko ryapfubaga
mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2022 ubuyobozi bwa leta ya Kinshasa bwahise bufata umwanzuro wo kwambura ububasha Brigadier General Ngoyi Timothy Makwamba bwo kugura izo mbunda. Ibiro ntaramakuru bya Afurika y'Epfo SA News bitangaza ko nyuma y'uko General Ngoyi Timothy Makwamba ahita ngo yambuwe ububasha bwo kugura intwaro, yaciye ruhinga nyuma asaba uruganda rwa Denel ko rwamusubiza ayo mafaranga yari kugura imbunda. Ayo mafaranga yaje kuyagura amazu harimo n'ebyiri yaguze Pretoria muri Afurika y'Epfo. Ibi nibyo leta ya Afurika y'Epfo yaje gutahura birangira imufatiye imitungo. Iyi leta ikaba yanatangaje ko ayo mafaranga azohererezwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arashinjwa guhemukira iki gihugu. Ni nyuma y'uko bivugwa ko yihuje n'umutwe wa M23. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arashinjwa guhemukira iki gihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christophe Tundura yashinje Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu gutera inkunga umutwe wa M23. Ni mu kiganiro Christophe Tundura yagiranye n'umunyamakuru w'Umufaransa Marc Parema kuri France 24. Christophe Tundura muri iki kiganiro yanenze ubutegetsi bwa Kenya bwahaye icyicaro AFC ya Corneille Nangaa ubwo yari agiye kuyishyira ku mugaragaro. Avuga ko ibyo biri mu bituma akarere gakomeza kubamwo umwuka mubi hagati y'ibihugu. Yagize ati Kenya iri mu bihugu biha inkunga AFC ya Corneille Nangaa iteza umwuka mubi mu karere. Rutundura kandi yanenze ishyaka rya PPRD aho yagize ati abayobozi bo mu ishyaka ryahoze ku butegetsi rya PPRD bafite uruhare runini mu guhungabanya umutekano w'uburasirazuba bw'iki gihugu, bafasha M23 nubwo atari bose ariko abayobozi bayo barayifasha. Rutundura yavuze ko iperereza rigikomeje gukorwa n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo bamenye ukuri ku bufatanye buri hagati ya AFC na PPRD. Avuga ko aya makuru namara gukusanywa azashyirwa ku karubanda. Ati Kabila yifatanyije n'umutwe wa M23 ari mu bahungabanya umutekano. Mu cyumweru gishize umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Felix Tshisekedi UDPS Augustin Kabuya yavuze ko hari ibimenyetso byerekana ko Joseph Kabila akorana bya hafi na AFC ya Corneille Nangaa. Yagize ati nta gushidikanya ko hari Joseph Kabila Kabange yahemukiye igihugu kuko akorana n'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo nibyo umujyanama Joseph Kabila mu bya politiki Barbara Nzimbi yateye utwatsi, avuga ko ibyo Kabila aregwa byose bidafite ishingiro. Ashimangira ko Joseph Kabila Kabange amaze iminsi akurikirana iby'amasomo ye mu gihugu cya Afurika y'Epfo ko kandi n'ubu ari yari. Ibi byakuriye impaka nyuma y'uko hari abo mu ishyaka rya PPRD bari bavuye muri iryo shyaka biyunga na AFC. Amakuru yacu ko tuyasoreze muri Afurika y'Epfo. Igisirikare cya Afurika y'Epfo cyahakanye amakuru avuga yuko ingabo zabo zafashwe na M23. SANDF yavuze ku makuru yuko hari abasirikare bayo bishyikirije M23. Igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF cyanyomoje amakuru yavugaga ko hari abasirikare bacyo baheruka kwishyikiriza umutwe wa M23. Ikinyamakuru National Security News giheruka gutangaza ko hari abasirikare benshi bo mu ngabo za Afurika y'Epfo guverinoma y'iki gihugu yohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize bamanitse amaboko imbere y'umutwe wa M23 boherejwe kurwanya. Iki gitangazamakuru cyavuze ko aba basirikare kuri ubu M23 ibafite nk'imfungwa z'intambara nyuma yo kubafatira mu mirwano yabaye mu cyumweru gishize. Byavuzwe ko mu basirikare bafatiwe muri iyo mirwano harimo n'abanyamarawi ndetse ko hari n'abayiciwemo. Igisirikare cya Afurika y'Epfo mu itangazo cyasohoye cyavuze gitera utwatsi amakuru avuga ko babiri mu basirikare bacyo bishyikirije inyeshyamba za M23 nk'uko byatangajwe na bimwe mu bitangazamakuru. SANDF yavuze ko nta musirikare n'umwe yohereje muri RDC wigeze afatwa. Onzemo ko inkuru ya National Security News igamije gusiga icyasha isura yayo ndetse ko atari ubwa mbere yandikwaho inkuru nk'igisirikare cya Afurika y'Epfo kandi cyavuze ko ibyakozwe ari ugutesha agaciro ingabo zacyo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikozwe n'abantu batagaragara. Gishimangira ko kitazigera na rimwe cyemera ko isura y'icyo gisirikare isigwa icyasha. SANDF yahakanye amakuru y'ifatwa ry'abasirikare bayo mu gihe amakuru ariho avuga ko hari abasirikare bayo 6 bari mu maboko ya M23.